Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Sapo. Terima kasih. Bupuk bro. Wih, marumpet apa? Ih, guna deh. Wih, guna. Alan na ba ya gawi? Alan na aja. Oh iya, mage. Mati. Mati nga. Aku di akan lagi. Mana kata mati apa kurur kita kaya na mati? Wih, kena missing. Iyo, kasi yan eh. Oh, ang kuta, kupay kasi. Mani pwede na ka. Mago gue seput tuh. Mago. Ay, wala dari saya. Tuh, balik. Lumayan. Pada nyanyi. Pak. Main gak gue? Main gak gue? Mister maka? Iko sapo. Iko. Iya sapo. Oh eh. Maka aku mulai apa tuh? Dewi sayang sapo pak. Mondro ka matindro ke bola aku mah gini. Tak duka. Nah, dia aku bola anu mati lah bebe. Aku pinrap rangi. Wah, gini Iko, dan aku puluh itu nasa no mati. Maka aku mulai apa tuh? Oke. Maka dah memang kawan ni nalisu do. Masih rime mana soro sapo. Aku tekalat tu dana. Sana sapo, makanya aku apa kono tuh karo. Nasa no tuh mati. Nanya sa dino pa kasi rito. Wede bah. Pada cengin lewa no. Misem maka apa? Iya sapo tuh jago minum. Luto anu ko tuh. Magi pa pada ko mati ko jago minum. Ekti ke arah sapo. Pajani nga pada cengin pa ino ko tuh. Tinono ko tuh jo, tinono palewa ya dia. Juga sarin nu sapo katun rasi. Nah, pesa po din rupain re. Tapi nalerong ka na isa na. Loga ka pa cedek mal. Minus sikit. Pada cengin ni pakai ina pakai minum. Weh, mari sila pakai di ku ya lo kan kati male wah. Jadi lawan na ya. Kanu. Kau ino tuh? Yo. Kampa doko. Kasih taruh lo kue was. Kasih taruh pun Pak. Saga ni penumpang nurun tu loh. Be, pamula ka elek ko. Siaga. Pagaga. Awal manu tu. Iko ha. Dia tu paga. Maga ni pek kerbana bos ni. Diruju igahe. Ketiga. Pandang. Oh, salah ni tu. Wah, saya lo ke Makassar. Wah, Jupandang. Makassar gak nasa balik bola aku. Oh, salah nih tuh. Pak, kakak corona ile kirim makanan sa Jupandang. Oh, nama Makassar me mesti dinasen. Wah, sa makanan Jupandang. Makassar. Kok makanan kat Jupanda tuh. Kau ke Makassar tu. Jadi magai. Magai. So ini Jadi magai. Magai. Jadi magai. Magai. Merecuki mesin dalam ko. Jangan kosongnya. Aku. Yahi. Pagkari Jepanda.
Panda tuh cuma kedadak Makassar tuh. Panda dong. Makassar. Yang mau Jepang yang mau Makassar. Indonesia mah. Kan iya tuh. Sulsel. Oh, Sulsel di Panda nama Makassar. Nunggu nama lu pemati. Itu iseng. Iko salah kowe nah. Iko tuh. Pedaki keda Sulsel. Iko tuh salah. Soalnya kagak pasti kolaan juga satu nama bicu tuh. Kemana kan lu? Hei. Siapa yang gak bicara anu kan tuh? Kau kena tengok. Wah. Mengerti apa gua? Yo, ngerti ngerti nak. Magai. Iko ni tau. Ah, kan? Dah tuh. Magai mo di. Nanagar apa kercukuru naro? Apa dia tak tanda laleng ni? Kenapa ini? Kenapa? Tu cukuru ni badale batanda panai. Ikat cukuru ka tu. Cu naliwa segut nak kuru. Bacot. Salah. Beh. Coba darah kan ada. Oi. Oke. Kenapa nak kabar darah si kapai? Wah, nampak juga guru nera eru. Ah, selennya mabok nak taruh. Mana darahku? Ikut tuh mana darahku? Di sapu anu dan repato kak. Aka. Antawong. Antau nga kan apa tuh kena nengok darah anu. Antawo pak kelopo na sapu. Dewi se politika ngare ro. Langsung mak darah pak kue. Iko, mana mak darahku tuh? Sapu engkau tahu kurme dua. Iga. Kuru may anu parkirang pangkalang oji masa lepas paling kapal lepak dua na upada cewek berarti cerita. Anak-anak talopo. Anak muda. Kuru biasa aku pasai. Yaro pangojero. Iyo. Nah, aku. Masa panggil ame kada Jepang da Makassar. Dene seng nasing beda pada yang mua. Yang mua ka? Upat tujuh berarti nama cerita boleh lepas paling kapal lepak. Indonesia mah ka? Ero Makassar. Iyo. Kani ya sapu. Apa? Sulawesi atu. Jadi kau tengok di petu anu. Kagak pas apa pakai cara na pakai lo mempek na. Nang anu nak tahu Jadi age pa lokai. Iko misapu. Ay mah ilokai sapo pa masiri gitu pakai tu batena. Anak muda bidua na soro ko. Ba sapot. Ya telemu na lari ka pak dua ina dia usempa cari tanah lepas langit apa lepas. Lokai po aja. Ay. Dia lokai. Lokai. Ya Pak Idan, tunggu Pak di sini lah. Mau gak bukti kan? Tunggu Pak. Woi. Mau lari. Lorong. Mak batara sisa di sapo. Iya sapo. Aja nah.
cu naliwa sege nakero. Terus kan. Oke, 1, 2, 3. Aduh.